Pozdrav svima. Srdačan pozdrav iz Slovenije, iz Ljubljane smo tu, iz Maribora, iz Kopra, Primorske i Nove Gorice. Sa mnom su svi predstavnici glavnih univerziteta u Sloveniji koji su se nam pridružili na ovom posebnom online prezentaciji za Crnu Goru. Drago nam je što ste s nama. I što se radujemo još više je to da je s nama i studentka koja dolazi iz vaše države, Ksenija Mijušković. Pozdrav i Ksenji. Ona će biti naša glavna zvijezda na kraju, tako da sačekajte sve prezentacije. Mi ćemo vam predstaviti sve u vezi sa životom i studijem u Sloveniji, a Ksenija onda će podijeliti s vama i njezinu storiju iz njezinog života i studija kod nas. Tako da evo idemo. Mi smo vrlo ponosni pošto smo država koja je, ja bih rekla, veoma zelena. Svi se osjećamo varno, sigurno. Pa i mislimo da imamo s vama sličnu kulturu i jezik, tako da mislim da nije tako teško da vi u par mjeseci da naučite jezik. Može vam i Ksenija to više kazati uživo onda. Imamo sve po malom kao i vi, no? Slični smo. Imamo more, planine, tako da uskoro bi se osjećali kao kod kuće. Pa pozicija naša geografska je super jer u par satima vi možete da posjetite, ne znam, Beč možda ili da idete u Veneciju i to. I naravno dobrodošli da vidite sve što ima u Sloveniji jer ima toga puno. I mi smo vrlo aktivni narod, znate da smo sportski, da jedemo dobro i da smo aktivni. Biti student kod nas, ja mislim da je super, jer imate mnogo posebnih, imate status i omogućava vam subvencioniranu hranu i transport. Ako vam vrijeme dopušta, možete i raditi i studirati sve u jednom. Svaki univerzitet nudi mnoge aktivnosti koje su i pored studija i baš svaki fakultet ima ove centre karijerne koji vam pomognu da se vi razvijete kao čovjek i za vašu karijeru buduću. I što je posebno dobro, ja mislim, kad vi dođete u zemlju koja vam nije domaća, je da imate mogućnost da imate tutorja, badija, koji vam pomogne da se vi bolje integrirate. Tako da to je sigurno jedna stvar na koju smo svi ponosni. A pa i naravno, ne brinite zbog slovenačkog jezika. Možda vam se čini da je to problem, ali mi se razumemo i vi možete naučiti, možete već sada naučiti ako idete online, ima besplatni kursi. Svaki grad u kojem se nalazi univerzitet, ja mislim da je vrlo međunarodni u karakteru. Ima studenti stvarno sa mnogih zemalja i vi ćete živjeti i studirati u vrlo međunarodnoj zajednici. To mi se čini jako dobro, da imate stik sa kulturama i drugima. I kao što smo i prije rekli, možete biti aktivni, putovati i dobro se hraniti. Naravno, što je bitno za sve nas je da je studij kod nas kvalitetan. Stvarno univerziteti polagaju mnogo truda na to da je studij vrlo dobar, da i profesori su
zauzeti i pomognu vam, tako da mislim da je to jedna dobra stvar. I za vas koji dolazite iz Crne Gore, ne trebate da plaćate studij. To će vam više i svaki univerzitet posebno praviti. Ako vam je teško, ako mislite da vam je teško naučiti slovenski, postoji programi na engleskom, ali više ih je na master i doktorskem razini. I što je dobro i što je fino da kad ste student, redno upisani student, možete i koristiti mogućnost za program kao Erasmus, sigurno sam da ga poznate, ili CEPUS ili druge bilateralne razmjene. Inače, naš sistem je ovakva struktura, neki programi su kraći, više stručni i onda imamo univerziteta po bolonskom sistemu, tako da 3 ili 4 godine osnovne studije i onda master i 3-godišnji doktorski studij. Da je važno da znate, čini mi se da je to da imamo 6 univerziteta i nekoliko oko 50 manjih visokoškolskih institucija koji svi nude različite programe, tako da možete stvarno da birate, imate sve mogućnosti što god želite da studirate. Tako samo da znate da postoji i glavni univerziteti danas su tu s vama i predstavit će se više u detalju. Što je važno prije nego se predstavi prva univerzitet je to da znate da imamo nacionalni online sistem za prijave, zove se EVŠ, i da imate sve informacije na našoj stranici studyinslovenia.sk ili na stranicama one univerziteta koje ćete vi odabrati za vaš studij. Imate sve informacije stvarno, tako da imate i vreme, jer prijave počinju u sljedeću godinu, februar, mart i to, tako da imate još vremena da razmislite, ali danas je super prilika da čujete sve predstavnice najvećih univerziteta i onda razmislite i odlučite. Evo sad to bi ja završila tu i sad počinjemo sa glavnim najvećim univerzitetom u Ljubljani i Katja. Hvala Marija. Pozdrav svima i dobrodošli u imenu Univerziteta u Ljubljani. Moje ime je Katja Cerar i sam na našem univerzitetu odgovorna za promociju studija za kandidate iz inostranstva, neke aktivnosti podrške za stranim studentima i za saradnju univerziteta sa međunarodnim partnerima na krovnom nivou. U nastavku ću vam predstaviti mogućnosti studiranja na Univerzitetu u Ljubljani i što možete očekivati kao naš student. Naš univerzitet se nalazi u Ljubljani, ovo je glavni grad svih Slovenca, u njom se sastajemo, učimo, poslujemo i živimo. Sliku grada pored reke sa mostovima i pjacom je dizajnirao poznati arhitekt Jože Pličnik i grad je okružen sa mnogo parkovima i zaštićenim područjima prirode, što vam omogućava da pešačite prirodom ravno iz grada. Ovdje na slici vidite Kongresni trg. Ovo je jedan od centralnih trgova u Ljubljani, u kojem je i sjedište Univerziteta u Ljubljani. Univerzitet je bio osnovan 1919. godine. Bio je i prije, ali ove godine imali smo prvi put predavanje na slovenačkom jeziku. Sada imamo 23 fakulteta i 3 umetničke akademije koje pokrive sva područja studijske oblasti. Od umjetnosti, prirode, tehnike, društvenih nauka, humanistike, medicine, zdravlja i sporta. Većina naših fakulteta i akademija se nalazi u Ljubljani, osim Fakultet za pomorstvo i saobraćaj,
koji se nalazi u Portorožu. Centralna zgradba akademije i fakultete se nalaze mnoge od njih u centru grada, a novije univerzitetske zgradbe stoji više na periferiji Ljubljane. Kod nas studira oko 38.000 studentova, od toga ih imamo 5.000 iz stranih zemlja, a prošle godine imali smo ih 105 baš koji su dolazili iz Crne Gore. Možete vidjeti da nas je zaposlenih više od 6.000 nastavnika visokog obrazovanja, istraživača, asistenta, stručnog i administrativnog osoblja. Više od polovine studenta osnovnih studija, više od 2/3 master studenta i više od 80 doktoranta u Sloveniji završe studije na našem univerzitetu. Imamo i više nego 30% svih registriranih istraživača koji kroz svoj naučno-istraživački rad dokazuje se sa vrhunskim projektima u oblasti umetnosti, nauke, tehnologije kod kuće i širom sveta. Svesni smo i važnosti primjenljivosti znanja i mogućnosti da nabavimo sopstvena financijska sredstva, zato razvijamo i svoje marketinške aktivnosti i surađujemo sa slovenskima i stranim kompanijama i kao naši studenti imat ćete i mogućnost da sarađujete u ovih projektima. Nudimo društvene, prirodne, humanistične i tehničke studijske programe koji su pripremljeni u skladu sa smernicama Bolonjske deklaracije. Akreditiranih imamo više nego 400 studijskih programa, a ove godine smo ih nudili 365. Kako je Marija prije kazala, dodiplomske studije traju 3 ili 4 godine. Imamo i jedinstvene magistarske programe, ovo su medicina, dentalna medicina, veterina, farmacija, arhitektura, oni traje 5 ili 6 godina. Imamo magistarske studije koje traje 1 ili 2 godine, ali kod nas doktorski studiji traju 4 godine, razin program uprava koje traje 3 godine. Ako razmišljate da bi studirali kod nas na doktorskom studiju, je vrlo bitno da znate da trebate prije upisa da pronađete mentora i da se dogovorite o sadržaju doktorske disertacije i učešću u istraživačkom radu. I možete se za pomoć obratiti na koordinatora i odabranog doktorskog studijskog programa. Prema slovenačkom zakonodajstvu mi trebamo sve programe da organiziramo na slovenačkom jeziku, nudimo i neke na engleskom, ali više nudimo predmeta na engleskom jeziku. Ovo je neka informacija u vezi sa upisom i priznavanjem obrazovanja. Imamo nacionalni online sistem za upis. Bitno je da znate da nije potrebno da imate maturu ili diplomu da se prijavite, ali je uslov za upis. I kada ćete se prijaviti, onda ćete dobiti sa strane naše kancelarije informaciju, dobit ćete pismo gdje će vam pisati šta sve trebate da predložite za priznavanje obrazovanja. Ovo su navedeni dokumenti za priznavanje obrazovanja za srednju školu, jer ovo se radi na centralnom nivoju, ali za master i doktorske studije se radi na nivoju fakulteta i akademija. Ovo je i bitna informacija, studenti iz Crne Gore ne platate školarine, platate samo u primjeru ako imate već prethodno stečen ekvivalentan stepen obrazovanja, ako želite studirati izvanredno ili na doktorskom studiju. Ali na doktorskom studiju možete i koristiti shemu sofinanciranja. Zašto odobrati studije na našem univerzitetu? Sa obrazovanjem stečenom kod nas možete da ubuduće objavljate različne profesije, a tokom studija možete da učestvujete u raznim projektima, pohađate dodatne kursove i obuke i postanete dio raznolike međunarodne zajednice profesora i studenta. Nudit ćemo vam i podršku u pomoć tutora i sa nekim aktivnostima za lažu integraciju u studij i život u Sloveniji. Možete se uključiti i u aktivnost Leto plus, Godina plus, koja vam omogućava učenje slovenačkog jezika
i neke druge predmetove i omoguća i produženje studentskog statusa za koje pa su potrebni določeni uslovi. Imamo i vrlo aktivne karijerne centrove, oni organiziraju različite delavnice, također povezuju studente sa potencijalima poslovodcima i predavaju i organiziraju i okrugle stolove i druge događaje o mogućnostima u inostranstvu, preduzetništvu i pronađanju prakse. Kao naši studenti možete se uključiti u mnoge vanstavne aktivnosti. Najbolje sistematsko regulisana je za sada vanstavna aktivnost sport, gdje možete dobiti i 3 kreditne bodove na osnovnim ili master studijama. Organiziramo i različite welcome receptione i informativne dane i pripremili smo web stranicu Study.ul gdje možete pronaći sve informacije. Svoje znanje i veštine također možete nadgraditi u našim ljetnim školama, možete birati između više nego 40 ljetnih škola iz različitih oblasti, od ekonomije, prava, društvenih nauka do umjetnosti, veterine, teoloških i tehničkih nauka. Svi oni koji se još niste odlučili za odabor studija se možete prijaviti na online savjetovanje preko portala Popper. Ovo je portal za lični i profesionalni razvoj. I na portalu možete pronaći i informacije o našim događajama i tražiti dostupne poslove. Prijaviti se možete i sada pod rubrikom The Active Prospective Students. Istraživači, nastavnici i profesori Univerziteta u Ljubljani su uključeni u različite istraživačke grupe, projekte i aktivnosti. Ovdje je samo nekoliko primjera. Sada učestvuju u istraživanju za razvoj vakcina protiv koronavirusu, proučuju regenerativne sposobnosti ljudske ribe, uspješni su i na području robotike, liječenjem karcinoma sa evaporacijom i mnoge druge. Univerzitet u saradnju sa univerzitetama i inostranstvu izvodi interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i stavlja velik naglasak na međunarodnu razmjenu studenta i nastavnika. Sudjelujemo vrlo aktivno sa Univerzitetom u Crnoj Gori i s Univerzitetom u Donjoj Gorici i u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti. Za ove godine imamo odobreno nekoliko mobilnosti baš za Univerzitet u Crnoj Gori. Tako da i ako ne odlučujete za studije kod nas, možete doći kod nas kao student na razmjenu za semestar ili 2. Naš univerzitet je otvoren univerzitet, želimo se što više studenta iz drugih zemlja i mislimo da ste naši studenti naši najboljši ambasadori, zato smo pripremili informacije šta studenti misle o nas. Ovdje sam stavila link na posnetak Milice Bjelice, koji dolazi baš iz Crne Gore, je studirala na ekonomskom fakultetu i kaže da se je za studij kod nas odlučila zbog preporuka iskustva ljudi iz svoje zemlje i zbog inovativnog pristupa učenju koji nude mnogo praktičnog rada i rada u projektima. I možete na ovom linku provjeriti sve što je Milica kazala o studiju kod nas. A na kraju bih vas samo željela da vas povabim da nas posjetite na virtualnom karijernom sajmu gdje se možete i susreti sa predstavnicima našima fakulteta i akademija i ovaj sajam vam omoguća da se komunikaciju sa našim predstavnicama na sličan način kao na klasičnom sajmu. Na ovoj web stranici možete pronaći sve informacije u vezi sa studijom na našem univerzitetu, studijom u Sloveniji, a možete nas i kontaktirati na ovu adresu Study.info i hvala svima na pažnji i ostanite zdravi. Tako da sada će nadaljevati kolega Stojan Primožić koji dolazi iz Univerziteta u Mariboru, ovo je drugi najveći univerzitet u Sloveniji. Eto, tu smo. Znači, pozdrav iz Maribora.
Maribor vam je u Mariboru je vam drugi najveći univerzitet u Sloveniji i Maribor je na severu istoku države, lep grad, tako da ako vam na kratko samo nešto kažem o Mariboru, jer ako odlučite da dođete studirati u Maribor, onda budete preživjeli nekoliko vremena i u našem lepom gradu, gdje imamo najstariju vinsku lozu na svijetu koja je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda. Imamo prelijep festival Lent koji se podržava svakog 6. mjeseca, krajem 6. mjeseca i nudi predstave, koncerte, teatar i sve druge kulturne predstave sa glumci iz cijelog svijeta i čak i ljudi dolaze od blizu i daleko da posjete ovaj festival. Onda po čemu smo već poznati je nogomet, fudbal. Maribor je fudbal grad, imamo veliki fudbal klub koji je uspješan i osvojio već nekoliko prvenstva Slovenije i čak i igrali smo u drugih ligama, evropskih ligama. Tako da možete i posjetiti neku utakmicu ako bude to korona dozvolila. I imali smo i najstarijeg olimpionika na svijetu, Leona Štuklja, po kom se zove i naš univerzitetski sportski centar, gdje možete onda se malo udestovati u sportskih aktivnostima, jer imamo dvorane za sve, za najrazlične športe, tako da imate i u slobodnom vremenu da se posjetite nekim sportovima. Maribor, kako vam kažem, je drugi najveći grad i drugi najveći univerzitet. Nudimo vam sve stupnje studijskih programa, prvi, drugi i treći stepen, tako da znači to treći stepen doktorski, drugi stepen magistarski i prvi stepen univerzitetni i visokoškolski programi. Imamo oko 13.400 studenata i od toga je skoro 10% stranih studenta, a najviše ih je iz zemlja oko Slovenije, znači južnije od Slovenije, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska. Tako da kad dođete budete i već upoznali ljudi iz vaše negdje blizne i daljnje okoline. Ako odlučite studirati kod nas, nudimo vam programe iz najrazličitijih područja, od medicine, zdravstva, društvene nauke, prirodne nauke, humanistika, tako da nema, možete birati i za svaki ukus i za sve što ste zainteresirani možete skoro pronaći neki studijski program. Nudimo 17 fakulteta, tako da, ali ove fakultete, neka posebnost Slovenije, Maribora je možda univerziteta našeg je da su fakultete, većina fakulteta je u Mariboru i okolini, ali imamo i par fakulteta koji su stavljene u drugih gradovima po Sloveniji, tako da su dostupni studiji za ljudi koji su, recimo Brežice ima fakultet za turizam, to je blizu granice sa Hrvatskom, tako da ljudi u ovom području mogu, ako ih se interesira turizam, može to študirati. U Ljubljani imamo fakultetu za bezbednost, ali u biti je Slovenija tako mala da možete i studirati bilo kud pa vam nije daleko od jednog do drugog grada, tako da lokacija fakultete nije problem. Čak i kako sam rekao, u većini su fakultete smještene u Mariboru. Evo, tu vam je popis naših fakulteta. Rekao sam vam da ima 17 fakulteta, sva područja pokrivamo, skoro sva,
tako da pogledate si, kasnije vam ću ukazati našu web stranicu, možete naći i nadaljne informacije od svakog fakulteta, ali svakako ima za svakoga nešto. Naš univerzitet je isto dobro rangiran u svjetskih mjerilima i u europskim, je između 5% najboljih univerziteta na svijetu. Taj University Higher Education Times Ranking nas je stavio 3 godine za redom za najbolji slovenački univerzitet. Imamo priznanje od sportskog komitea, Olimpijskog komitea Slovenije, jer naši studenti su i dobri športniki i neki su se udejstvovali isto olimpijskih iger, tako da imamo, ne znam, bila je naša studentka Tina Maze, ako ju poznate, ona je skijačica, Peter Prevci, svi brati su skakaljci, onda Urška Žolnir, judo i tako dalje. Tako da imaju i, ako ste profesionalan športnik, imate i neki poseban status športnika koji vam onda omoguća da imate neke posebne mjere kod i nastave i ispita i tako dalje. Onda studenti, kad su nas ocijenili, su nam stavili isto, su nam dali dobili smo taj Student Satisfaction Award, znači zadovoljstvo studenata, koji nam najviše, nam dosta pomeni, jer ako su studenti zadovoljni, to mislim da je glavno priznanje. I kako naši studenti može sudjelovati u velikih projektima naših profesora, tako da može već tokom studijskog procesa se uključiti u neke istraživanja, u neke prakse i tako usvojiti još neka dodatna znanja. I tu na kratko samo par primjera koja su baš bila i zanimljiva, recimo za naš univerzitet, taj Hipster projekt koji je doprinos naših fakulteta u razvoju električnog aerotransporta. Onda naš fakultet za mašinstvo je uspješan u ovom projektu Student Formula, gdje se studenti onda svake godine naprave ili ispopolne ovu formulu i onda ima natjecaja, tekmovanja sa drugim univerzitetima u Europi. Nedavno, znači to je bilo u 9. mjesecu, je bio veliki projekt i veliki uspjeh Fakulteta za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, jer smo istrelili u svemir prvi slovenački nanosatelit, tu ga vidite, ovaj mali tu na lijevi strani. Projekt Demola je isto vrlo uspješan, sa njim se možete već tokom studija povezati i istraživati realne probleme u firmama i znači ima mnogobrojne druge projekte koji naši istraživači i profesori uspješno vode tokom studija. Kod naših studenti možete sudjelovati isto kod van nastavnih aktivnosti, znači to vam je nešto ekstra i za to dobijete i ECTS bodove, tako da možete recimo te van nastavne aktivnosti su najviše iz područja športa, a možete ima i druga područja koje pokrivaju i tako da možete i vaše znanje i raširiti ili dobiti neke ECTS bodova umjesto vaših izbornih predmeta koje imate već u studijskom programu. Znači, zašto studirati kod nas? Već sam nekoliko stvari ispomenuo, kako su ti studentski projekti Demola, Imagine Cup, Formula Student i tako dalje, i van nastavne aktivnosti koje sam ravno sada omijenio. Onda dosta ima podrška sa e-study materials, znači ima e-nastavu, čak i sada u dobi korone i još više.
dobro su naši studijski programi i profesori povezani sa ekonomijom, znači imate istraživanje onda već u realnom svijetu ekonomije, znači na firmama. Kod nas studenti možete i ići u inozemstvo, znači studentske razmjene, možete i doći kod nas samo za semestar ili dva preko Erasmusa. Karijerni centar je baš uspješan koji vam nudi da ste već tokom studija uključeni, onda kad završite studij da se lažje povežete sa ekonomijom i lažje vam je onda kad istraživanja posla. Imate i delavnice koje ovdje organiziraju i kako se piše recimo CV i takve stvari. Tutorski sistem je već godinama kod nas uveljavljen i s njim počnete već u prvi godini studija, dobijete tutora ili studenta ili profesora i onda vam pomažu kod problema kojih imate i tako onda kroz studij možete se uvijek okrenuti na tutora. Imamo i visoko zadovoljstvo diplomanta. Naši diplomanti su, kad se ih anketira, onda dobijemo povratne informacije i baš je velika razina i veliki procenat naših diplomanta zadovoljan sa našim studijem. Rokovi za prijavu, samo na kratko, diplomske studije ima 2 roka od februara do aprila i onda drugi rok u septembru. I kako je već kolegica Katja kazala, to znači da je samo prijava, znači ne trebate vi još završiti srednje škole, ne trebate još imati mature, ali to vam je samo prvi korak za prijavu da imate mjesto onda za studij kod svih univerziteta. To je postupak je univerzalan za sve univerzitete u Sloveniji. Onda ima i postdiplomske studije, 2 prijavna rokova isto, prvi od marta do maja i drugi od jula do septembra. To je bilo na kratko. U Univerzitetu u Mariboru imate i tu napisane web stranicu koju možete posjetiti. Imate 2 e-maila za osnovne studije i za podiplomski studij i možete i nas posjetiti na Facebook stranici, a možete nas potražiti na Instagramu. Tako da, dobrodošli u Mariboru ako odlučite za nas. I sada predajem besedu kolegici iz Univerziteta na Primorskem. Hvala lepa, Stojan. Dobrodošli tudi z moje strani. Moje ime je Petra Majcen in sem zaposlena v vpisni službi na Univerzi na Primorskem. Predstavila vam bom našo Zlato univerzo, ki sicer ni tako velika kot Ljubljanska in Mariborska, smo pa mladi in predvsem gradimo na osebnem pristopu. Naša univerza se je ustanovila 2003. godine in je 3. slovenački javni univerzitet. Ime smo dobili po regionu, v kome se nalazimo, Primorski region. In naš cilj je, da postanemo modern univerzitet, koji je međunarodno orijentiran. Naše Primorje je dvojezično. Kod nas se priča slovenački i italijanski jezik i je multikulturalno područje. Mi imamo 6 fakulteta u 3 mestih, gradovih. Ja se vam izvinjavam za moj balkanski esperanto, ali upam da ćete me razumjeti. U Kopru imamo Fakultet za humanističke študije, Fakultet za menadžment, Fakultet za matematiku, prirodne nauke, informacijske tehnologije, Pedagoški fakultet i jedan institut Andrej Marušić. Onda, če idemo u Izolo, tamo imamo Fakultet za nauke o zdravlju i u Portorožu nahaja se Fakultet za turističke študije.
Tu možete vidjeti naš fakultet u brojkah. U ovi godini imamo više od 6000 študenta. Od toga ih je 15% iz onostranstva. Tako da imamo zares puno tujih študenta koji se tu počuti vrlo dobro. Imamo letos više od 94 študijskih programa i puno gostujočih profesora. Broj študijskih programa 29 na osnovnim studijama, 32 na master i 6 na doktorskim študijama. To je oko 6000, kao sam vam rekla, študenta. Vrlo smo orijentirani u internacionalizaciju i to na više področjima. Aktivno se učestvujemo u radu međunarodnih udruženja i mreža. Onda sarađujemo sa brojnim stranim visokoškolskim istraživačkim institucijama u međunarodnim i europskim projektima. Razvijamo sa drugim institucijama međunarodne studijske programe i potenciramo naravno mobilnost studenta i stručnih saradnika. Školarine, kako ste čuli, ne plaćate študenti iz Crne Gore za redovane osnovne i master študije. Mi imamo štipendijski fond, štipendijski sklad Univerze na Primorskem. Smo jedina slovenačka univerziteta koji imamo svoj fond i možete da aplicirate ako vas zanima nešto više. Možete da kontaktirate naš karijerni centar, oni će vam povedati sve o našem štipendijskem fondu. Usluge i smještaj. Na početku svake nove školske godine mi organiziramo takozvane orijentacijske dneve. U okviru ovih dana, trajaju 3 dana, studentima iz onostranstva omogućamo besplatan kurs slovenačkog jezika i kulture i upoznavamo se med sabo i vi između vaših kolega iz drugih država. I tako pridete, spoznate Kopar, spoznate Izolo, Portorož i vam je onda lakše se uključiti u novo mesto, u novu sredinu. U tome veoma važnu ulogu igraju studenti, tutori. Što se tiče smještaj za strane studente, omogućeno vam je u prvi godini studija da boravite u studentskih domovima. Svaku godinu izlađe raspis i vi se prijavite na raspis i konkurirate za študentski dom. Ako ne dobite doma, onda tražite sobu s kolegima privat, seveda. Koje su prednosti studiranja na UP? Kako sam vam rekla, individualni pristup, to je za nas zelo pomembno i naši študenti izpostavljajo, da so zelo zadovoljni sa ovim individualnim pristopom i pažnjo koju im poklanjamo i mi, koji smo tu zaposleni, i profesori, tako da ćete se dobro slaći tu. Onda Leto Plus. Šta je Leto Plus? Leto Plus je za študente koji studiraju na študijskom programu u slovenačkom jeziku, ali imaju slabše znanje slovenačkog jezika, naravno, da ponovno upišejo prvu godinu studija, ali trebaju da položijo kurs slovenačkog jezika, koji vam da 6 kreditnih bodova, 6 točk, i trebate da dobite najmanj 24 kreditnih tačka iz drugih školskih obveznosti. I ono što vam ostane, što vam nedostaje za uspešan zaključak prve godine, možete da ispunite narednu školsku godinu. Imamo puno vanštudijskih aktivnosti.
bogat sportski, rekreativni program za sve, možete da se uključujete u istraživačke projekte, imamo intenzivno međunarodno saradanje sa privredom, onda, kot sam rekla, gostujoče profesore iz celog sveta i organizacijo značajnih naučnih događanja i študijske aktivnosti koje su u organizaciji studenta. Evo, tu su vam programi na engleskom jeziku. Na osnovni ravni ovo su bioinformatika, computer science, matematika, management in tourism, enterprise management. Ako ste zainteresani za master studije, imamo economics and finance in English, management, data science, mathematical science and sustainable built environment. Onda imamo i nekaj programa na doktorskim študijom u engleskom jeziku, computer science, mathematical science and renewable materials for healthy built environments i međunarodni zajednički doktorski studijski program sa Univerzitetom St. Andrews iz Velike Britanije. Ovo je computer science. Upis u šolsko godino 21-22 leta. Na početku godine, 1. februarja, će izaći naš raspis za upis i tamo ćete vidjeti sve datume i kada možete da se prijavite i naravno tudi sve što vam treba to najviše studenti sprašujejo, šta mi treba, koji dokumenti, tako da ako ne najdete informacije tamo, možete da nam pišete, možete da nas pokličete na sajtu upr.si, možete da najdete naše brojeve, tako da kličite ili pišite mail, mi smo tu za vas. A sada predajem besedo kolegici iz Univerze u Novi Gorici. Srečno! Zdravo, ja sam Veronika Piccinini s Univerziteta u Novoj Gorici. Tu radim kao profesorica za engleski jezik, a pomažem i na području promocije univerziteta. Drago mi je da ste s nami i sada ću vam predstaviti i naš univerzitet. Mi smo najmanji javni univerzitet u Sloveniji, locirani na zapadu Slovenije, na samoj granici sa Italijom. Možda prvo da objasnim naš zvanični status. Znači, nismo državni univerzitet, a nismo ni klasično privatni univerzitet. Javni univerzitet smo osnovani sa strane dvije lokalne opštine i najvećeg državnog istraživačkog instituta u Sloveniji. Tako da naš status je nešto posebno, ali mislimo da je to naša velika prednost jer možemo biti malo više fleksibilni i možemo se brže prilagoditi na nove situacije. Dakle, locirani smo na zapadu Slovenije, već sam rekla, tu vidite našu poziciju, mislim da već znate gdje naša država nalazi se, tako da ne treba puno riječi oko toga. Ako idem dalje, živimo u prekrasnoj submediteranskoj regiji u zapadnoj Sloveniji sa bogatom kulturom, prirodnim ljepotima. Nekako slični smo vama, čini mi se. Ako pogledate fotografije, mislim da imate i vi prekrasne planine, prekrasne rijeke. Tu je naša prekrasna rijeka Soča koja je poznata po turizmu. Na fotografiji u sredini vidite nešto posebno iz našeg grada Nova Gorica, ukupni trg sa italijanskom gradom Gorica, mi jo nazovemo. Tako da to je nešto posebno u europskom prostoru. Već znate da nema granica u Schengen zoni, tako da to je ukupni trg između dvije država i posebno popularna Instagram tačka i za naše studente, kao što i vidite. To je snimak naše studentke.
Na desnoj strani vidite naše dvije studentke koje su upisale studij vinogradarstva i enologije, tako da i u tome oziru slični smo vam. Mislim da i vi imate odlična vina, neću više o tome, tako da idemo dalje. Evo, naredni slajd. Sad ide previše brzo. Izvinjavam se. Evo, već sam rekla, mali univerzitet smo, malo više od 400 studenata imamo, naučno-istraživački smo usmjereni, osnovani smo bili prije 25 godina, tako da imamo godišnjicu ove godine, ali zbog korone nemamo ove velike fešte, ali dobro, ćemo pustiti ovu za narednu godinu. Usmjereni smo i na međunarodnu saradnju, po temu smo poznati. Bili smo osnovani, međutim, kao prva međunarodna postdiplomska škola u oblasti okoliša, zaštita životne sredine. I jako internacionalni smo i sa studentske perspektive. Poznati smo po stranim studentama i ponosni smo da više od 50%, čak i 55% studenata je stranih studenata iz više nego 40 država. Naravno da i odlične studente imamo iz Crne Gore. Tu vidite dvije fotografije iz Nove Gorice i naše međunarodno društvo studenata i studentica. Lokacije fakulteta su 3, imamo 3 manje kampuse, broj 1 Nova Gorica, broj 2 Vipava, prekrasan dvorac Lantieri i Ajdovšćina, broj 3, možda znate Fruktal Sokove, po tome smo poznati, tako da evo jedna stvar koju već vam je poznata. I svi gradi u kojih se nalaze kampusi nalaze se uz autoputa iz Venecije prema Ljubljani, tako da jako lako su dostupni i u blizini 25 km cirka jedan od drugog udaljeni. I šta vam nudimo, šta možete kod nas studirati? Puno studenata odluči se za poslovno-tehnički fakultet, inženjering i management. Mislim da je super program sa obzirom da ima velike i široke mogućnosti zapošljavanja u Sloveniji i inostranstvu. I sada uveli smo i studij vođenja otvorenog obrazovanja, nešto novo, perspektivno, međunarodni miješani program, to znači da je djelimično online. Fakultet za životnu sredinu, tu možete studirati životnu sredinu, osnovne ili master studije, imate i mogućnost dvojne diplome sa univerzitetom iz Bihaća, iz BiH. Fakultet za prirodne nauke nudi vam područje fizike i astrofizike. U biti, jako smo poznati po području astrofizike. Puno poznatih astrofizičara iz Europe radi kod nas i poznati smo po istraživanjima na tome području. Jako smo ponosni na to. Perspektivno područje zapošljavanja i studiranja su i nauke o materijalima, master studije. Fakultet za vinogradarstvo i vinarstvo, već sam rekla, to je popularno područje u našoj regiji i pokušavamo održavati tradiciju na ovom području, a trebamo eksperte. I mislim da slično je i u vašoj državi. Tako da imamo i puno stranih studenata iz vinogradarskih zemalja. Na Akademiji umjetnosti možete studirati digitalne umjetnosti i prakse, birati različite module od animacije, videofilma, fotografije, novih medija do savremenih umjetničkih praksa, scenografskih prostora i tako dalje. Naravno da su mogući i master studije. Fakultet za humanističke studije nudi program Istorija kulturo na osnovni razini i slovenačke studije. Na master studijama imate i mogućnost dvojne diplome u language
Science u saradnji sa univerzitetom koji je jako poznat, Ca' Foscari iz Venecije, iz Italije. Digitalna humanistika isto tako je perspektivno područje. Tu nudimo vam master studije i međunarodni Erasmus Mundus program EMIR, duže migracije i međukulturni odnosi, isto tako popularan. Jako dobre stipendije postoje za ovaj program, internacionalan, interesantan. Prvu godinu provedete u Njemačkoj i Norveškoj, a kasnije u drugoj godini birate državu u kojoj želite završiti vaš studij. Da li je to Njemačka, Norveška, Slovenija, Češka republika ili jedan od afričkih univerziteta koji su partneri u ovom Erasmus Mundus projektu. Imamo i doktorske studije, nauke o životnoj sredini, fiziku, molekularno genetiku i biotehnologiju, nauka o kršu, evo, to je nešto posebno, jedini smo u svijetu. Šta je nauka o kršu? Sigurno znate šta geologija je, a to je jedna sorta odjel od geologije. Znate da imamo prirodne ljepote i Postojnsku jamu, tako da to je nauka o ovom tipu terena. Humanistika, kognitivna nauka jezika i studije kulturne baštine i jako zanimljivo područje. Ako idemo dalje, šta su prednosti studija kod nas? Interdisciplinarne i praktično usmjerene studije, to je jasno, sa puno prakse, studentskim projekatima, saradnju sa firmama i organizacijama širom svijeta, posebno i na svakodnevnoj, recimo u svakodnevnoj situaciji sa Italijom, sa puno poznatih istraživačkih centara. I sve to vodi nas u visok stepen zaposlenja nakon diplomiranja. Posebno smo ponosni na procenat diplomanata koji tokom jedne godine nakon diplomiranja uspiju naći posao. To je više od 92% diplomanata. Tu vidite nekoliko fotografija sa prakse ili praktički rad na terenu, laboratoriju i slično. Poznati smo po individualnom pristupu. Ako imamo samo malo više od 400 studenata, to znači da mi, profesori, sve studente lično poznajemo ih po imenima i znamo u čime su dobri, u čime su odlični, tako da možemo im preporučiti u šta se uključiti i rećemo, na primjer, ti si dobar u ovoj stvari, tako da preporučim ti, uključi se u ovaj projekat, tako da možemo vam dati nešto malo više od studija. Ekstremno povoljan je naš broj, odnos u broju između profesora i studenata, vidite, uključujući doktorske studije 1:4, to je nevjerovatno odlično. Pokušamo normalno da uključivati studente u naučno-istraživačke projekte, u istraživanje, već tokom studija da dobite iskustva. Naša vrata uvijek su otvorena, vi samo pokucate, rećete nam koje interese imate, u šta se želite uključiti i sigurna sam da ćemo vam pomoći. Na raspolaganje su vam i međunarodne razmjene, Erasmus i drugi projekati, tako da dobrodošli kod nas i na Erasmus razmjeni ili da ste vi outgoing Erasmus student ako ste naš redovni student. Kao mali univerzitet smo i predstavniki European Talent Point Networka, tako da smo zvanična tačka, europska tačka za talentirane. To znači da puno događaja i aktivnosti organiziramo za sve one, ne samo za one koji su nekako, recimo, talentirani na nekom području. Ja bih rekla malo šire, da su motivirani za neko područje, da žele nešto više. Tako da imate puno mogućnosti da se uključite u projekate. Tu vidite jednu fotografiju studenata koji su napravili jedan projekt i predstavljali na jednoj međunarodnoj konferenciji, na primjer. Ili da naglasim i naš projekt Go Chile.
Naš univerzitet ukupno sa časopisom za astronomiju spika, sada gradi prvi slovenački teleskop u Čilu u obrazovne svrhe. Tako da će biti na raspolaganje studentima, srednjim školama u Sloveniji i šire za u naučne svrhe. Poznat smo kao i univerzitet prilagođen sportistima. Tako da ne trebate imati zvanični status sa strane vašeg olimpijskog komiteja na nacionalnoj razini. Mi vas ćemo tretirati potpuno individualno i način studija će biti potpuno prilagođen vašim potrebama. Ako ste profesionalni sportist. Tu bih napomenula i velike mogućnosti e-studija koje pomaže posebno sportistima. Imamo puno sportista iz različitih država, različitih sporta. Tu vidite dva primjera. Napomenula bi i oko e-studija da sada u dobi korone, ako možem tako reći, nastava je kontinuirana. Mislim da je slično na svim univerzitetama u Sloveniji. U ovom periodu to znači da naša nastava ide dalje, ipak online, ali ništa se nije zaustavilo. Pokušam ići dalje. Izvinite. Dobro. Šta su opšte prednosti studiranja na našem univerzitetu? Već smo rekli, studije bez školarina, na mnogim programima, provjerite stranicu našu, nema prijemnih ispita osim na Akademiji umjetnosti. Povoljne cijene studentskog smještaja i dovoljno smještaja imamo, nismo toliko veliki grad. Subvencioniranu studentsku prehranu i prevoz. Tu rekla bi da ove bonitete su nekako na nacionalnom nivoju sređene, tako da ne trebate brinuti oko toga. A naša opština Nova Gorica, super opština je u oziru lokalnog prevoza, nudi besplatan prevoz za sve ljudi. Možete imati studentski posao ako se interesirate, pomaže vam da se naviknute na jezik, na situaciju, upoznate mnogo ljudi i možda čak i dobite iskustva i mogućnosti za zapošljavanje kasnije. Nastavni jezik kod nas na osnovnim i master studijama u principu je slovenački prema zakonima, ali jer smo mali, imamo male studijske grupe, možemo se prilagođivati tako da ide puno puta sve, rekla bih, bilingualno, tako da profesor puno objasni prvo na slovenačkom, a kasnije i na engleskom jeziku, da vam i dodatno literaturu i tako dalje. Imate i virtualne učionice sa engleskim materijalima i tako dalje. A nudimo vam i kurs slovenačkog jezika kao izaborni predmet sa kreditnim bodovima i prethodno znanje slovenačkog jezika kod nas nije obavezno. Znamo da je možda malo teško, vidite tu primjere naše situacije sa singular, plural, dual and special plural forms. Ne znam ni kako da kažem na vašem jeziku, tako da različite oblike imamo kada pričamo o jedni stvari, dvije stvari, tri stvari ili 4, 5, 6 i više stvari, ali ne brinite, ni mi ne znamo sve oblike i ne trebamo ih u svakodnevnom životu, tako da razumjet ćemo se. Nema prijemnih ispita, već sam rekla. Sada oko naših međunarodnih evaluacija i rankinga ponosni smo da kao mali univerzitet imamo odlične rezultate u svijetu i Round University Ranking ove godine dao nas je na 201. mjesto u svijetu, jako smo ponosni na to. I ponosni smo i na zaključak međunarodne evaluacije sa strane European University Association koju smo imali prije 5 godina. Zaključili su sa riječima: "We have found a small, young, active and enthusiastic university with happy and satisfied students."
i mislim da to bi najbolje recimo opisalo naš univerzitet, kakvi smo, mali, a trudimo se za vaše zadovoljstvo i za vaš uspjeh. To bi bilo sve sa moje strane. Upisni i prijavni rokovi otvore se u februaru sljedeće godine, tako da malo provjerite stranice i dobrodošli u Novoj Gorici. I sada da predajem riječ, tu su naši kontakti, izvinjavam se, ali ovaj snimak će ostati na Facebooku, tako da možete pogledati i kasnije. I sada predajem riječ naši studentici iz Crne Gore, Kseniji, koja studira na Univerzitetu u Ljubljani i će podijeliti osobna iskustva sa vama. Dobrodošla, Ksenija. Dobar dan, da li se čujemo? Nadam se da se čujemo. Da, sada se čujemo, dobro je. Odlično, nešto. Odlično. Neki su mali tehnički problemi. Dobar dan još jednom. Veliko mi je zadovoljstvo što učestvujem danas u ovom Zoom sastanku i jako sam zadovoljna što sve više Crnogorki i Crnogoraca pokazuju interesovanje za studije u inostranstvu, prije svega u Sloveniji. Ja sam tamo 2 godine i mogu da vam kažem da mi je jako lijepo. Neka svoje iskustva ću pokušati da vam prenesem, nevezane su za univerzitet, jer koji god izaberete nećete pogriješiti. Gradovi između sebe imaju razlika, ali ono što je svima zajedničko je da ćete apsolutno uživati šta god budete izabrali. Što se tiče samog studentskog života, Slovenija jako podsjeća na Crnu Goru. Znači sve vam je tu. Oni strašno vole da jedu kao mi. Strašno vole pivo. Strašno vole vino. I kada pogledate u neku najširem smislu, stvarno vam se čini da možda i niste otišli od kuće, da ste otišli samo u jedan drugi grad u kojem niste do sad bili. Što se jezika tiče, ni on nije strašan, vjerujte mi. Na početku će to biti malo teže. Imaju neke malo smiješne izraze, barem što se tiče za naše uši, ali kada se uključite sve to nekako postane tako lagano. Znate svima da su vam studije u Sloveniji besplatne. To je još jedan razlog da dođete. Znate li da sem studentskog posla, prevoza, jeftine ishrane imate još neke ugodnosti od koncerata, obilazaka čitave Slovenije. Karta je dosta jeftinija kad ste studenti. Da u Sloveniji možete kao student da putujete čitavom Evropom. Prosto Slovenija je u takvom mjestu da je to fantastično. Da li želite da odete do Italije, da li želite da odete do Njemačke, da li želite da odete u Pariz, u Amsterdam, to je sve tu. Možda ovako kada sjedite ispred laptopa ili kompjutera vam se čini da je to daleko, vjerujte mi nije. I kada odete jednom, kada počnete da živite u Sloveniji, počet ćete da je volite, kao svoju drugu državu. Sistem u Sloveniji je drugačiji nego u Crnoj Gori, da se ipak ne lažemo, ali kad se naviknete kako to Slovenci rade i zašto tako rade, bude vam mnogo lakše, mnogo jednostavnije. Tako ću vam pokušati objasniti neke od stvari koje su jedne jako pozitivne, barem što se tiče Slovenije. Ono što sve studente koji dođu u bilo koju zemlju sačeka je papirologija. I većina nas ima problema. Gdje, kad, kako, zašto mi to treba? Bože moj, za još jedan papir. Sad što se smještaja tiče koji morate da uredite kada dođete, preporučujem 2 sajta koja vidite na slajdovima i kao razne Facebook stranice. Pored toga, što se tiče domova u Sloveniji, uglavnom je teže dobiti dom kao stranac, ali nemojte da vas to brine. Iako vam je želja dom, vjerujem da ćete biti u stanju da ga dobijete.
Što se tiče vize, odnosno to je jedna male kartica koja vam garantuje da budete potpuno neometani u Sloveniji, ona se rješava u jednoj zgradi koja se zove upravna enota. Odnosno, kod nas su to svi oni organi od koje idete od jednog do jednog. U Sloveniji je to jedna zgrada, jedan organ u koji pođete i završite sve. Zvuči super, da? Prijava na studentski servis, veliki broj agencija imate koje nudi saradnju sa studentima. I preporučujem prijavu koji god servis da odaberete, prosto nećete pogriješiti jer polako ulazite u studentski život i jednostavno vam plasiraju sve informacije koje trebate da znate. Ne morate se baviti mnogo traženjem po internetu šta, kako i gdje. Nakon toga možete da se prijavite i za posebne studentske bonove. Tako recimo možete diskusiti da pođete neđe za večeru za 4 eura, a dobijete i tekako dobru večeru sa uključenim svim. Sljedeće što vas čeka ako želite da radite, vjerujem da među vama ima i onih vrijednih, to je prijava za poreski broj, odnosno davčna številka koja vam omogućava i otvaranje bankovnog računa. Sada ću vas provesti nekako kroz sve te neke stvari i skrenuti vam pažnju na šta trebate posebno da se skoncentrišete, a to je smještaj. Smještaj u Sloveniji uglavnom nije lako naći zato što Sloveniju čini veliki broj studenata. Što strani, što domaćih. Njima mobilnost od grada do grada i od države do države nije nešto strano, nego je potpuno normalno. I onda kad se nađete u tako nekim studentskim gradovima, naučite da sobu dijelite. Tako soba, kada dijelite s jednom osobom od nekih 150 do 250 eura. Jednokrevetna je da ste sami u sobi, da imate svoju privatnost, su nešto skuplje. I sad velika je razlika u cijeni što se tiče od grada do grada. Tu vam savjetujem toplo da kada budete gledali smještaj, da pogledate šta taj smještaj sve podrazumijeva i da li su troškovi života u smislu vode, elektrike, interneta uključeni u pomenutu cijenu. Što se tiče visine depozita, i na to također obratite pažnju jer to je nešto što je apsolutno normalna stvar u Sloveniji. Bićete iznenađeni kada dođete, ali jako brzo se na to navikavate. Sem finansijskog tog dijela potrebno je da obratite na pažnju gdje je u stvari lociran taj vaš smještaj, koje su povezanosti. Njihov gradski saobraćaj se zove LPP i uglavnom su dobre povezane linije gdje sa najviše 2 promijenjena autobusa možete stići sa kraja na kraj grada. Što se tiče vize, tu sam stavila jedan link na kojem ćete moći da dobijete tačne informacije što se tiče papirologije koja je potrebna za dobijanje vize. Moj predlog vam je da se sa tom papirologijom pozabavite par dana ili nedelja prije nego što dođete, ćete shvatiti da veliki broj toga morate da završite dok ste u Crnoj Gori. Svake godine se mijenjaju nekakvi kriterijumi, tako da u odnosu na godinu na koju konkurišete, predlažem da obratite pažnju koje su to novčane potrebe koje traži ta upravna enota. Mnogo puta ćete čuti tu riječ. Šta vam je sve potrebno od zdravstvenog zavarovanja, odnosno osiguranja, šta vam je potrebno ako želite da radite u Sloveniji dok studirate i tako dalje i tako dalje. Ono što svima toplo preporučujem je da shvate da za svaki papir treba vremena, kao i kod nas. Samo Slovenci to ipak rade malo brže. Septembar je mjesec kada svi dolaze i kada su im organi svi prebukirani i onda morate da čekate po mjesec, dva da dobijete taj neki papir. Ali mjesec, dva vam jako brzo prođe kad počnete da šetate kroz čitavu Sloveniju. Jer se tako brzo prave dogovori i planovi na koji ćete sljedeće mjesto dodati i šta ćete da posjetite.
Što se tiče prijave na studentski servis, sem informacija koje možete da dobijete o pravima, obavezama i mogućnostima svakog studenta u Sloveniji, takođe i prijavom na studentski servis ulazite u taj njihov biro rada studenta, gdje imate ogroman broj oglasa na raspolaganju, gdje su poslodavci jako fleksibilni, gdje se najavite da imate ispit i da ne možete doći na posao i to je potpuno okej. Satnice mogu da zadovolje vaše potrebe. Troškovi običnog života kao studenta gdje dijelite smještaj su nekih 500-600 eura mjesečno. Ja mogu da vam kažem za jedan radni sat u Sloveniji da možete najmanje da zaradite 4,5 eura. Ako odlučite da radite, onda ćete odlučiti da putujete. Onda ćete odlučiti da isprobavate stvari kroz Sloveniju. Ali ne samo kroz Sloveniju, nego ćete naučiti da Trst nije daleko, da Beč nije daleko i to će vas ugraditi i napraviti od vas jednu mnogo širu, jednu bolju osobu. Ali sve to zahvaljujući Sloveniji, savršen geografski položaj. Tu sam vam takođe stavila još jedan od linkova na koji možete naći, možete pogledati koji su to poslovi i šta se to nudi. Moram priznati da je broj poslova trenutno jako manji u odnosu na period prije korone, gdje je posao u smislu kafića ili neke ispomoći ste mogli da nađete za pola dana, sad vam možda treba 2 dana, ali ni to nije strašno. Što se tiče ishrane, ja se stvarno nadam da budući studenti koji dođu u Sloveniju vole da jedu, jer mislim da je grijeh ako to ne volite. Toliko lijepih stvari imaju i za većinu stvari ćete da kažete pa da, pa imamo to i mi, samo je malo drugačije. I nećete što se ishrane i što se kuhinje tiče, nećete se osjećati da ste negdje mnogo daleko. Biće kao da ste u našim kafićima, biće kao da uživate u obrocima sa porodicom, tako da neće biti strašno. Ali i tu ima neke stvari. Recimo, Slovenci vole da piju deci soka, deci vode. Dobro ste čuli. Deci soka, fruktala, džusa, jabuke i u sve to stave vodu. To je recimo za mene bio šok, jer mi to ne radimo. Ako vidite da neko pije Coca-Colu sa vodom, nemojte da se iznenadite. Ako vidite recimo da za svoje kobasice kažu da su njihove i da su njihove najbolje, kažite da je tako. Jesu stvarno dobre, ali imamo i mi poneke, mislim da bi mogli da im pariramo. Isto je tako sa vinom, isto je tako sa pivom, isto je tako sa njihovim slatkišima. Znate da je krem pita iz Slovenije. Ja lično obožavam. Probat ćete vi, bit ćete oduševljeni. Tu imate nešto o studentskoj prehrani, tu imate mogućnost da probate i kuhinje jedne velike Azije, o McDonald'su neću ni da govorim, na svakom je ćošku, tako da uživat ćete. Što se tiče prijave za poreski broj, otvaranje bankovnog računa se sve vrši preko studentskog servisa. Tu ćete sve dobiti informacije onog momenta kada uđete u prvu poslovnicu koja vam je blizu i kad kažete da ste došli u Sloveniju i da želite da se prijavite, svako ko radi će vam izaći u susret. Objasnit će vam tačno korake, gdje, kako i šta završavate i uglavnom nije ništa komplikovano. Oni vam sve to popune, vi se tu i tamo negdje potpišete i stvari idu dalje. Nema glavobolje što se tiče toga. Ono što vam niko neće reći na svim sajtovima koje ste i danas dobili, a to je da ako želite da radite u Sloveniji, vam je potrebna potvrda da ste poreski obveznik Crne Gore. Tu potvrdu uglavnom možete naći u poreskoj upravi opštine u kojoj živite. Pođite tamo, pozovite se na sporazum koje imaju Crna Gora i Slovenija i ta potvrda će se naći. Obično se dešava da kada apliciramo u Sloveniji za taj poreski broj, da tek tada saznamo
da nam je taj papir neophodno. Tako da evo svima vama koji slušate možda prilika da skratite možda vrijeme dobijanja tog poreskog broja i što prije uključite se u društvo. Ono što su potencijali i ono što naučite u Sloveniji je da živite sa cimerima. Naučite kako da se odnosite prema novcu. Onaj 1 cent i onih 10 centi što mi ostavljamo i što čašćavamo, ne očekujte to od Slovenca. Morate baš da ga oduševite da bi Slovenac ostavio bakšiš. Sada vidim reakcije drugih panelista, ali je to stvarno tako. Ali iz te priče naučite jednu drugu odgovornost. Naučite odgovornost kako raspolagati sa novcem. I svaka im čast na tome. Što se tiče toga, budite slobodni da pitate sve što vas zanima. Budite slobodni da prokomentarišete sve što naiđe pod vašim očima, ušima, rukama. Koristite popuste. Koristite to što ste studenti. Od putovanja, od jela, od pristup neverovatnim bibliotekama. Ne možete doći u situaciju da nema literature. To je nešto što sam ja bila jako iznenađena kad sam došla u Sloveniju. Kod nas je to uvijek bio problem kako doći do literature. U Sloveniji to nije problem. Treba vam neki članak nekog super autora. Nije problem, 3-4 klika i to je to. Sve vam je obezbijeđeno. Vaše je samo u stvari da se prepustite toj novoj kulturi. Vaše je da budete otvorenog uma kada dođete i da kažete ok, želim da probam nešto novo. Želim da razumijem kako to radi jedna mala država koja je članica Europske unije. A i nema mnogo razlika između nas. To vam je nekako plus. Upoznavanje druge kulture, drugog sistema. Radno iskustvo. Ono što su gurmani, to su sve potencijali i sve sličnosti koje možete naći. Od putovanja koje pominjem ne znam koji put, ali vjerujte mi, to se itekako isplati. I učenje novog jezika. Ono što bih zamolila sve vas da se stvarno posvetite učenju tog slovenačkog jezika. Svaki Slovenac će da vam kaže da je njihov jezik težan. Nije težak. Nije težak nama koji dolazimo sa juga. Ako pitate Francuza, njemu je težak. Nama nije. I ono što će vas iznenaditi, a to je da je Slovenija jedna od 2 zemlje koja ima dvojinu. A dvojina je jako jednostavna. Mi imamo jedninu i imamo množinu. Mi ne komplikujemo. Slovenci komplikuju. Oni imaju dvojinu. Pa kažu mi 2. Imamo nas 3, to je već množina. Tako da na tu loptu ćete malo teže da se priviknete, ali onog momenta kad prvi put u govoru upotrebite tu dvojinu, bit ćete oduševljeni sobom. I shvatit ćete da nije to mnogo teško, samo treba da se nauči još par nastavaka. Niko ne vjerujem da je od nas ljubitelj da uči napamet sve te nastavke, zato vam savjetujem da što više pričate, da što više čitate. Biće grešaka, biće momenata kad ćete znati da ste nešto tako smiješno, pogrešno izgovorili. Ali to će preći u neke interne fore, tome ćete se smijati kroz mjesec, 2, 3. Tako da nemojte od toga da ustajete, nije težak, samo treba vremena. Na kraju krajeva mnogo prije ćete da naučite slovenački jezik nego i neki francuski. Barem po mom nekom mišljenju. Prva rečenica koju sam naučila u Sloveniji je jutri bomo zrihtali. A znate li šta to znači? To znači šutra ćemo. I Slovenci su stvarno takvi za neke stvari. Onda kada rade, rade. Onda kada studiraju, studiraju. Onda kada uživaju, Slovenci uživaju. I šutra ćemo. Tako da samo malo strpljenja, informisanosti, tražite informacije, pitajte, učite jezik. I ako vam nije nešto uspjelo iz prvog, pokušajte opet. Iznenadit ćete se da će upaliti. I to nevjerovatno lagano.
Uključite se u društvo, saznajte šta je to ima novo u gradu, u čemu možete učestvovati. Jer svaki grad i svaki univerzitet u Sloveniji nudi takve mogućnosti učestvovanja u raznim stvarima, od sportskih, naučnih, izleta. Tako da je to nešto što vjerujem da će vam olakšati život u Sloveniji u smislu upoznavanja sistema, upoznavanja jezika, upoznavanje onoga kako, gdje, zašto. Jer nećete imati nikog da nazovete preko telefona da vam kaže da, to ideš tamo. Tako da pitajte. I planirajte unaprijed. Planirajte da dođete u Sloveniju barem mjesec dana prije nego što dođete. Nemojte da budete kao ja. Meni su jedan utorak javili da dođem u ponedeljak. Ja sam samo stala, napravila ovlašćenja da moji roditelji i moja sestra može da mi pomogne oko papira. I ja sam došla. I ne znam ništa. Niti jednu jedinu riječ. Rekao, u redu. Koliko može da bude teško. Engleski znam, snaći ću se. Nije bilo teško uopšte. Svako ko, a većina Slovenaca će da vas razumije i pomoće vam, uputit će vas na savjet. Barem i onako mrgodno će vam reći gdje možete naći informaciju. Tako da ono što vam preporučujem je da pođete pripremljeni i stvari će da se odvijaju same od sebe. Tek nakon pola godine ćete se zaustaviti da shvatite koliko veliki posao ste uradili. Hvala vam na pažnji i nadam se da se sa barem nekima od vas vidimo u Sloveniji. Hvala, Ksenija. Stvarno si bila super. Uvijek je fino vidjeti kako te drugi vide i, i super ambasador naše države. Hvala svima što ste bili s nama. Čuvajte se, dobrodošli. Tu su svi kontakti. Još jedan put da imat ćete prezentaciju. Ćemo slati svim koji ste bili registrirani i će biti na našoj Facebook strani. Imate cijeli recording i prezentacija na našoj stranici Study in Slovenia. Tako da stvarno svima panelistima hvala. Vidimo se u Sloveniji i pozdrav u Crnu Goru i ostanite zdravi i dobro. Vidimo se. Sretno, doviđenja. Ćao. Ćao, čao. Evo.